NPP Sheila constituency kalayo open kring sa uway urang ba ubade unong ilam jongka Congress uba mosjo wanswet ubade uway ni kiketong ba ay ha ke election chiteng semoy nakate ka constituency hadin kajing khlat no jong MLA katany u Dr. Don Cooper Roy hakajing pidyang burom yau tu urang ba rengkat kiwepan hakajing lang ka bahek ba jong ke NPP Sheila kabalong hasai sopen hakani kesinin kong lapen scam ru yau tu urang ba banlong kung uway na ki vice president jong ke NPP Sheila constituency uba mosjo ubadei ru upara try jong uba Leston Wanswet ugertong ubaju Syarim Salid au Dr. Don Cooper habon ki election ula aireng na ka tiket PDF ha ke election chiteng semoy kabalong house nam arja kat kendai kebangsaan dikenal. Jadi nang baru hangi hiburan di upur. But kacing kublai ke berkausan ke berkerautam. Naskoi ke mana tempau. Kadai isar Preston Tensong. Dibelau di polisi besar ini. Baik belau ubai seman. Juga National People's Party. Juga state ke sini. Orang lagi kita hangi tu. Di tempau kacing semua. Bagi subuhan dia presiden juga National People's Party star Korat Salma berkumjuru dia presiden juga state juga jongi National People's Party Dr. Haruki walakin dalang handir kunjuk pada soal baru fiaktif ialah bagi Pak Bos Jo Wanswet pada kebahagiaan khabah kalau ada jom para khadur jom balas Wanswet bangkuai haruan boleh Bapak fikir rubah akan nikah by election ke balik kalau dia yang menjadi ke by election but naka PDF party rekat by kongres dari Hatpuri but pindah nguai balai ba na ngadan hangni benta ya kami danang by kami danang kali ke puan lagi pada baru juga sila konsulsi Kapan pa kaji sugman kaji suhu kali kepuar. Ya kabangan anak bandan nang kali kepuar. Bat ya kabandan kali ke Parti National People's Party. Kabalong ke parti ke Bakhlan. Bat ke parti kebayaran yang kesangkan India wabenta. Bat kabalong bat habis dulu kinong ki nongilam ki Bakhlan. Lalu si Nestar di tim si Nestar. Dekat kabinet Nestar. Kunjung kita ke parti ke Bakhlan. But kali kalau ke benda ya kabangan nang aku makan ke puan. But kumpulan itu orang dia dari Bak Beni Wajri. Malaysia ke parti NPP gadan mensyuah. Mulai kapat sebelum ke masuk state kata-kata akan ke sila konsulsi ke juni. Kerana bahkan luar tahu. Malaysia kali kan kasihan kawan sakan mau hak parti hangi pada aja secara konsulsi dia ka bangina banyo kung ka kani pat ba hak ni ko puan hak bagi persken ya National People yakin kitkan jo ka National People's Party jo ka sila blok ba ni kedan sken lu badado na kali keski sakmat memang kita istam nang jo ki pai jo fi ko ki pat ba Hagwa fi ni ai ke Kristian ke parti. Baka berpoila sekatok bat gimdan gimdu jikerman ya kani. Bat kandia pun gimna kan kelat dari fase ke history jo kasila konsulsi. Baka sila konsulsi haji syai pada jo kasila konsulsi. Kladon ni kaji nanglut ya kawan perkala ya kira mikfat. Lalu kisnam ada jalai terkait mulai hadir mentah nipat sebenarnya ai ya kawan penkelah ya kira nikmat kini nak lepas parti later di parti kerana sekian memang kita bahkan ni pada kita nak dikepuat dah kaji kerja kepada bak kejong fi bahkan di ai pada kaji trailer kejong fi dah pak ai kaji kawan kerja kejong fi bak kumjur dah kaji kerku jong Wajib kerku jom kita bakhbar dia. Jom National People's Party juga state ke sini. Ni dan kajikan ke paskam. Bagaimana jom Islam ajar arfula. Nina matatin bagi dia yang kejinjak. Pada kabai kongres dari Hatpuri. Idong kandidat di sini. Hakabanyiru. Ni sekolah untuk ya kaban dia komiyai.
Belum lu kan di sini tayo na skin consultancy. Ya kaba misalnya hakajiran ka basta to cui. Pada hajing Krishna ko cui. Idan ka jikarman ya kaba gingyo khay. Ya uslo hakaba gingyo berkala yang nau yelam hakan yang nau ikfa cui. Nakani sila konsultasi harus nam hajar pulai. Kung kipai ba in nature yang kisah kita. Ini wera bani ni khot. Ini pada kita ni. Maka dia kan dikasihan ke babian tam. Ya ke bani dia bertengah ya ke bani dia menora. Ya ke cingjak ya ke NPP party. Berkumpul ya ikut Kongres meri harpuri. Tarik ini kitian kublai sibur.